Savez za omladinu Srpske napredne stranke opštinski odbor Aleksandrovac nastavio je sa promotivnim aktivnostima na Gradskom trgu. Još jednog petka u nizu Srpska napredna stranka opštinski odbor na čelu sa Savetom za omladinu Srpske napredne stranke Aleksandrovac. Ovog puta delimo osveženje u vidu sokova. U pitanju su 3 ukusa: Coca-Cola, naranča i bitter lemon. Naravno, kao i prethodne petka kao što smo delili, rekli smo da ćemo napraviti malo iznenađenje za građane Župe. Ovog puta smo napravit ćemo i narednog petka, jer najbolji idu napred. Pored osveženja, članovi saveta sugrađanima su delili drugi broj informatora omladine SNS-a sa podacima o sprovedenim akcijama u prethodnom periodu, kojih je, prema rečima predsjednika saveta Ivana Milovanovića, do sada bilo više od 30. Koliko je do sada podeljeno osveženje informatora? Pa celog dana smo planirali nekih 400 čaša sokova i 400 informatora. Naravno i zbog vrućina koje su danas poprilično u Župi, preko 30 stepeni je danas u Župi, tako da i samo i taj razlog je dovoljno veliki da se ljudi osveže na ovom velikom suncu. Članovi saveta u narednom periodu nastavit će sa aktivnostima promocije stranke, a svi zainteresovani mladi ljudi koji žele da se uključe u rad omladine SNS-a Aleksandrovac pozvani su da dođu u prostorije stranke u ulici 29. novembra broj 35 svakog radnog dana u periodu od 9 do 13 časova.